Oh, ouais. Ouais, que hem l'estrus. Bet cops a casa che lu rambai, la pagai, lu barai, lu desurdi, lu margulis, lu barin, barau. Che sen batems de ha l'estrus. Ha l'estrus che è un concepte hort subjectiu, che podem interpretar a la nostra mod los numros muts che existeixen, e nen mancam pas. En fait, que n'abem autant tau desordi que non pas tal l'estrus. Mais qu'est-ce que Mais maman, que m'as dit de Sarah los vestis? E oh, Sarà che vos dise serré, mais catabe lo sens destrusa au dehens do cabinet, per exemple. Mas non! Lo cabinet ne sunt pas los comus, che è l'armari. Abuse-tu, tu. Alla vez que disem ha l'estrus, mais tabe estrusa, Sarà ou renja. Et per l'argent de poche, que n'avait autant de muts. Nu son que u e que pro. Attention, estrusa que pot tabe abe lo sens de sescune. Per exemple, que disem lo soleil que s'estrus quan desapareix au darre de las nubles. Anem, que hem l'estrus! E enta acabar, cada objecte ca la sua place, cada place ca lo seu objecte e cada mot ca la sua significacius.